Assalamu alaikum dear viewers. My name is Hidayatullah and I am your English tutor at RCA English Pashto Academy. In this video we will learn about noun and its kind. So what is noun? Aya mez noun de. Aya kursai noun de. Aya zama usta num noun de. Of course students, a noun is the name of any person, place, animal, thing and even emotion or quality. Person की मेल او फीमेल ह्यूमन राځي. place د ځای نوم. animal د ځناور نوم. thing د څه نوم. emotion د احساس نوم or quality یا د خصوصیت نوم ته noun وایي. For example, boy هلک is the name of a person so it is a noun. village کلی is the name of a place so it is a noun. cat پیشو is the name of an animal so it is a noun. marker is the name of a thing so it is also a noun. love Mina is the name of an emotion so it is a noun. Lastly, beauty is the name of a quality so it is also a noun. Now let's talk about the kinds of noun. We are going to discuss about the 5 general kinds of noun: proper noun, common noun, collective noun, abstract noun and material noun. First of all, we are going to discuss about proper noun and common noun. So what is proper noun? A proper noun is the name of any particular person, place, animal or thing. Proper noun د یو کس، ځای، ځناور یا څیز خاص نوم ته وایي کوم چې د هغه ذاتي نوم وي. For example, Zahur is a particular name of a person so it is a proper noun. Peshawar is a particular name of a place so it is a proper noun. Manu is a cat so Manu is a particular name of an animal. What is common noun? Common noun څه ته وایي؟ A common noun is a general name of a person, place, animal or thing. کله چې موږ یو ځای، کس، څیز یا ځناور د هغه د کلاس په نوم راوبلو ورته common noun وایي. For example, boy. Boy is a common noun because we can call it to all child who are male. Village. Village یو common noun دی ځکه چې village هر هغه ځای ته ویل کیږي چېرته چې کورونه د یو بل نه لرې وي، غټ عمارتونه کم وي، ابو هوا صفا وي او د ښار په مقابله باندې جدید سهولتونه د زندګۍ کم وي. هغه ځای ته موږ کو هغه په افغانستان کې وي، کو په امریکا کې وي، کو په هر ځای کې وي، موږ ورته village وایو. cat پیشو. cat هم یو common noun دی ځکه چې هر پیشو ته موږ cat وایو. The third type of noun is collective noun. A collective noun refers to a group of people, animal or thing. دوه د دوه نه سوا څیزونو له په شریکه یو نوم ورکولو ته collective noun وایي. لکه ډېر زمري چې کله په یو ځای وي نو موږ ورته pride of lion وایو. ډېر خلک چې په یو ځای وي نو موږ ورته crowd وایو. ډېرو کلیانو ته په یو ځای باندې موږ a bunch of keys وایو. Here are some more examples of collective noun on the screen. Do remember. The fourth type of noun is material noun. Material noun is the name of material used as ingredient for making things. د داسې څیزونو نومونه د کومو نه چې مونږه نور څیزونه جوړولی شو. For example, gold سونا. د سونو نه مونږه مختلف قسمه ornaments جوړولی شو لکه والی، میخکې، ګوتمه وغیره. wood لرګي. د لرګي نه مونږه مختلف قسمه فرنیچر جوړو لکه ټیبل، کرسۍ، الماری وغیره. The fifth type of noun is abstract noun. Abstract noun is the name of an idea, feeling, quality or a thing which cannot be seen or touched up. Abstract noun د فکر، احساس، خصوصیت او د یو داسې څیز نوم ته وایي چې هغه موږ نه لیدلی شو او نه یې ټچ کولی شو. For example, beauty ښایست، bravery بهادري، anger غصه. I hope you cleared about this. Now it's quiz time.